uthi solo ufunani wena Boys. uliphutsile nelibhokisi baba Aliphuthi nje ayibhokisi. unani embuti Bomkhetha nabuke ngathi. unengani nana babe asihloniphise lento yemaswati isuka eSwatini mobile ita endasi elibonjeni eBig Bend sihamba na 10,000 emalangeni lo 10,000 uwina njani uwina ngekutheka i-airtime lesuka 100 yeturu noma manofields noma yini nje longakhona ukuthi ukusebenzise nga100 emalangeni benda njani babhala le nombolo yakho babhala igama lakho bafaka eboxini lenje staseke emva kwesikhathi bese sendi draw ngidawuya kuleli bhokisi ngifike ngilivule ngikhiphe inombolo le nombolo lo ngiyikhiphile wina 10,000 emalangeni cash kanjani nje stele lokho la sendimani nelibhokisi senda lokunye sitele kutowine sa 10,000 owodwa lo 10,000 ngaloko ke babe namuhla inhlonipho asimise lento ibe straight sime nje nzisi ubone kuve ngisumntwana 1,000 emalangeni noma libhokisi ba Ngiyibhokisi ngihamba. emnakethu ungaphawula uthini wena bhuti ngoba ngithi 1,000 hayi mina lo 1,000 akamsebenzeli ngamthatha ngihambe angathi sekunani lapha Yebo. mama thola skipa satholi rand lapha ngamthini wathatha le mali ngeke nawe angithi ungaphinza ungivumele uthi lokho ukucabanga kwakho yebo phela awungise lapha noza Mntwana babe 1,000 emalangeni noma libhokisi. Ibhokisi. Ngicela mntwana baba ungikhethele libele ulikhombe nginalilanza mina. Yathi umna ethuma ngimtholi kahle ngimnqengile ndivile ngimncenga mosi. Unenhlanhla ibhokisini kuna 1,000 emalangeni. Unenhlanhla ibhokisini kuna 1,000 emalangeni.